mambo yake ya leo ni ya leo, ya kesho hatujui. Ndugu yangu nayenisikia, ni heri kwako leo kumpokea Yesu. Ndugu yangu nayenisikia, ni heri kwako leo kumpokea Yesu. Kwa maana siku zinakuja, siku ambazo ni mbaya kwako. Utatamani kuokoka, lakini haitawezekana. Kwa maana siku zinakuja, siku ambazo ni mbaya kwako. Utatamani kuokoka, lakini haitawezekana. Yesu anapiga hodi mulangoni mwako wewe. Yesu anapiga hodi mulangoni mwako wewe. Mufungulie aikale nawe, mufungulie ndugu akule nawe, atembee nawe, abaki pamoja nawe. Pendwa, neno la Mungu linapohubiriwa, usifanye moyo wako kuwa mgumu, mama yangu we. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, upendwa. Cheza na neno la Mungu, kesho utalia we. Cheza na neno la Mungu, kesho utalia. Watumishi wa Bwana wamejitolea sana kukutangazia habari ya wokovu wa evangelist wamejitolea sana kukutangazia habari ya wokovu mpendwa. Ya mshangao unapuuzia sana maneno ya Mungu ya kushangaza dada yangu unapuuzia sana maneno ya Mungu wasahau kwamba kuna hukumu usipokubali kuachana na mabaya unayoyatenda, usipokubali kuachana na dhambi unazozitenda. Umekuwa kama popo, si nyama si ndege. Leo mukanisa, kesho ni mumandrale. Leo mukanisa, usiku ni mumatele. Washeratie, Umekufanya wewe kuwa mtumwa wa dhambi. kukunya pombe uko na kula mumabare. Umekufanya wewe kuwa mtumwa wa dhambi. Kusema sema watu vibaya dada yangu Umekufanya wewe kuwa mtumwa wa dhambi. badilika maana siku zinazokuja ni mbaya sana kwako mpendwa. Badilika maana siku zinazokuja ni mbaya sana kwako mpendwa. Cheza na neno la Mungu, kesho utalia. Cheza na neno la Mungu, kesho utalia. Nara nara na 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 nara na na. Baba yangu baba yangu wakati ulikuwa haujapata pesa, ulikuwa mutaratibu ulikuwa napenda kanisa sana Biblia yako haikukuwa nakosa mumakwapa Ona sasa umependa zambi sana Ona sasa umependa ndogo ndogo Ona sasa umekuwa na kiburi mama yangu wakati mulikuwa mujapata pesa ulikuwa
umekuwa mwasharati mama ona sasa umekuwa na kiburi cheza na neno la Mungu kesho utalia mama cheza na neno la Mungu kesho utalia. Watumishi wa Bwana wamepasha habari njema, hata kwenye redio wamepasha habari njema, hata kanisani wamepasha habari njema, hata kwenye televisheni wamepasha habari njema. Mama yangu kwa nini unafanya moyo kuwa mgumu? Baba yangu kwa nini unafanya moyo kuwa mgumu? Mama yangu kwa nini unafanya moyo kuwa mgumu? Upendwa baba, kwa nini unafanya moyo kuwa mgumu? Dada yangu